لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Oni koji dolaze češće znaju, spominjao sam, žena jedna, sin joj je primio islam i ona se naljutila u Francuskoj i nije željela da sa njim komunicira. Allah dragi ga poživio par mjeseci, on preselio na ahiret. Allah kome, subhanallah, čitav život radiš Allahu na seđdu, ali u srcu neku veličinu i neku oholost. Pred preseljenje budeš kako ne treba i ne do Bog presališ kako ne treba. I kaže, povuklo je srce da vidi svoje dijete i odlazi u islamski centar gdje ga sulhana. Kaže, mogu li vidjeti sina? Kaže, možeš. Dolazi, pošla je sa njegovim ahbabom, kaže, ovo je, gospođo, mi njega počeli kupati, mi muslimani okupamo umrli prije nego što ih ukopamo. Kaže, dobro. Kaže, sjedite, pogledajte. I on s njega stavili na stol, pokriveno stidno mjesto. Baš nako dostojanstveno. Ko insan, a ne ko hajvan. Okupali ga, oprali ga, namirisali ga, obukli mu čefine i otkrili mu lice. Jer je dozvoljeno da, znate da je Hazreti Abu Bekr poljubio Rasulullah sallallahu alaihi sallam nakon preseljenja. Kaže, gleda ta žena nemuslimanka. Kaže, prišla, poljubila sina, kaže, hvala ti sin. Dok je izlazila, kaže, kako je moj sin primio islam? Kaže, pa eto, družio se s muslimanima, vidio, gledajte šta je. Kaže, vidio da muslimani ne lažu. Ja kažem, jara, hvala Bog, pa se nije sa mnom družio. Obećaš mu, doćeš i prevariš ga. Kaže, vidio da muslimani vole Boga, vole sve poslanike, čine je dobro. Ne, ja vas ne pitam zašto je primio, ja vas pitam kako je primio. To je zašto, ovo je kako. Kaže, to je lako, kaže, opereš jednom usta i nosi, opereš čitavo tijelo i kažeš ašhadu an la ilaha illa Allahu, ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Kaže, možeš li mi napisati to? Šta to znači? Kaže, svjedočim da je samo jedan Bog i svjedočim da je Muhammed njegov poslanik. Kaže, mogu li još jednom vidjeti sina? Kaže, možeš. Mi ćemo ga iz ikindije ukopati, dođi prije ikindije da obaviš taj svoj posljednji oprašt. Kaže, došla je žena poslije ikindije, okupala se, pokrila se i pred svojim umrlim sinom rekla ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Pa kaže, ja tebe ne pitam kako si primila islam, znam, ja ti objasnio. Ja tebe pitam zašto si primila islam. Zapamtite ovo. Islama ima onoliko koliko ima muslimana, ljudi. I mene nije strah za islam. Allah će nas zamijeniti, dovesti druge ljude koji će voliti Allaha, voliti poslanika i raditi za to. Mene nije strah za islam. Samo znam da ja imam svoju odgovornost i svoje mane. Kaže žena, zapamtite, oni koji se druže više sa mnom znaju. Kaže, kada sam vidjela kako su vam Allah i poslanik naredili da se odnosite prema umrlima, kako li se tek odnosite prema živim? Dovoljno joj je bilo da vidi, to nema u Kur'anu, to je sunnet Rasulullaha sallallahu. Samo vidjela kako mi umrle ispraćamo. Kaže, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. As-salatu was-salamu alayk, alayka ya